Članstvo na kanalu je nešto što je novo, sve vas pozivam, postanite umjetnik ili umjetnica življenja. Imamo u ovom trenutku 2 razine članstva. Već za osnovno članstvo imate ekskluzivni pristup nekim videima. Velikom dijelu mojih videa imate prioritetno odgovaranje na komentare i unutar naše grupe umjetnika življenja imamo mjesečna druženja putem Zooma na kojima odgovaramo na sva pitanja koja su se u vama otvorila. Prvo druženje je sada 25.11. a razgovaramo o onome što smo se prevarili s narcisima. Nemojte ovo propustiti, članstvo se uistinu isplati, a u biti košta vas kao da ste otišli na kavu, tako da pridružite se. Naravno, imamo i VIP članstvo, ono ima sve ove pogodnosti i dodatno nosi popust na rad sa mnom, tako da ako radite sa mnom, ovo je definitivno opcija za vas. Linkovi su u opisu videa, pogledajte, učlanite se na kanal i idemo napraviti od naših života umjetnost. Hvala vam!